ukuthi kuzophelelaphi ukuthi ungahamba ubulala bonke abantu udlwengula, utsho ukuthi kuzophelelaphi. Obvious, khona nje usuku oluyoba isilima nawe la kumele ubhekane nokufa khona. Kumele ube ready for lolo suku ukuthi mekufika nje uthi ya, ziphi ndoda. Umuntu methi ufuna ukudubula uthi dubula. Ngalokhana uncenga. Hawu, u-Mr X-Cop usekanduna manje. Afike nakhona same thing uyingenelile bambone sengaphakathi nje. Ayikhombe ngesibhamu lenduna le. Still same thing nayo nje mfethu pathetic lokhana incenga. Ini? Hey. Bese ethi ku-Mr X-Cop yona ayifonele uBheshu. Bese iyamfonela ke. Angazi ukuthi ufika ukhuluma thini noBheshu u-Mr X-Cop. Kodwa sithi siyabona laphaya la kade bebeke khona uThabethe lo mfana lo wasiza